Yo abusuafo me cheche omo nyina ene me pese me kire mu the way see Spanish for efroye aga na e ka no kontomre froye and we me kontomre yeah and we in toast and we ginger meko and garlic and kobe and your friend is saying jenny and mikosua and peace the minim bofo na akatoa peace no minim ne brofo and tree minim tree ne din and if say me beef ma no ache ho and man enwo ye pa nto bia mpe binto and na wo ketchema so ye pa ma control for e and me geishia mackerel yeah and me beef with the fra control me for ye the pa mon try we any piece no ekoyie pa ekoyie nto ye control me fa beef fra na obenya taste and I will say me spices control me nya spices bebre more turmeric black pepper and me salt no kwa na me fra aye control me na your friend is saying se udi guma udi spices bebre guma e taste ne so enyi ko bi ni taste no ntino eno ntina me fast at 3 spices no yeah ntino abusuafo me best start na ma hwede we am so me am ye me kontu me for ye wo pe order we obi na order na me ya ma no ntino pe bia obetima afreme na ma order ma ye bia ma no abefa is taste okay se me de meyi me kobi na tum na me de kan tum nti mo e check akra na me de me jene so egum udi kan chi kobi no kakra na wo de jene egum se be ya enwo no mean too much na jene so e ma na emre e ma na nye brown bebre se be ya de ma be crunchy ya nti eno na me de egum no ya nti eye kobi no ene jene no se mi yi kobi na frim me yi kobi na fri jene ne mo na me de mi beef edi ka egum achi mu me chi beef ne mo ne emu no achi kama ansana me de meko no egum ko di meko ne guma enti me enchi beef okay so say de me ni begum ye kobi ni ti na ma blend kobi ni ti na me ni begum yi na mpa na esi hono na kobi ni ti no na me de go say beef no am de go jene ni mo no am achi kama enti me de kobi ni ti na ma blend na gum na me de ye felete in toast no so no egum enti na ebna bum ti ntosi na me de gum no ya na we no so ye meko ni jene meko ni garlic ene friends ginger na no so me de gum no ya enti no we no so ye enampa no na me de chefo afi na me de kobi na kasa ne mu no ebegum first one no me de ni tea me blend ni tea and de gum nti afi na me de kobi na kasa ebegum enye saudi gum ntema flavor ni na in the kobi no ebeko unti kobi taste nti na me reserve no for later nti afi na me de eno so begum nti no me de no egum na me de me mercury aye geisha no so egum because we be take like 3 minutes we ye mane me ena bi wo ha omu anyam geisha no de bi bubu ne kakra ga se be ya wudi a wo beti enam wo be renam ntina me bubu ye ma crash no me bubu no ntina no so egum 3 minutes time na me de enem aka no egum ma cho de adus no ye magushi afina me be ade me gushi no into the stew and I'm bringing here the agushi no so no de ya menu fa gum kakra the way me see ya no now they call rounds now they gum kakra
Now the gumu kakra. So gumu kakra sa. And now I wish no blending so. Now the your friend is saying and change kakra fra. Say be ya bebubo. So na me mama kire me. Oso nyama gushi afa and change kakra fra. Na ti mabubo. Enti me nyama gushi na me de ne kakra fra. Say be ya be man first a taste kakra. Yeah. Into we are enum. Now the friend is saying wakata so. We are now wakata so. Say be ya betime abubo. Unuma emubo. Aha. It's no wakata so. Maybe in 1 minute no. Na wa bibi so. Na when num kakra you num ne kakra nye te wo ye ni say kakra say be ya ebetimi ayede abubo. Okay. So after na me di kontomre no ebegum ntimi da agushiri gum no say na aye ana be put it in here. Say agushiri ni nti after na me di kontomre no so ebegum. O di kontomre ni su gum a ho na o di piece no ebegum. Ho na o di piece no ebegum na eni kontomre ni nyina no abim pepepe. Na wanu na wanu kakra sa na wakafra chafo after me yewie the tia me ma me spices last ni say because ne ma no wom kobi wom wodi bibia afrawie no me waka ahwe senti no enoso a then you add your spices. Say your spices no unu amu bebre because spices no they shouldn't be cooked. It would go more but like 5 minutes and then you turn it off and say me the miss may you go when they go my way no after na me de me nam and nam no so ebegum someone who the way sit here tino say it therefore me Spanish stew say na me no say it bato sua bi ne mama ye na ko pepe bi to na ye na wo ye wie na wo wa ka sha wo be frɛ me na wa damases say Alice na ya baby wo fro ya wo kire ye ide because try bi hwe no de obi en trebi na ye bi ma ukru na wo ye bi ma ukru dia ukru be do wa kwa wiye. I love you all guys. Thanks for watching my video. Like and share. Mwah.